Additional Director of Sericulture Department along Borengang hoi ke papleng jia phon interview mate satlang ke napon ke choklim kali. Sari huti Karbi Medium School ahem ke theglong pen ijin so meme. Kurusor cingrumamai KKCA ingdeng pho mahang ke thekarni katalon jia phan kachisi kachadang. Apramsi notice Karbi life kilang arado anphan kardom bajiriklo. Nili Abirta than bang phi sami merlin indi katharpi. Ta dipini prime jam Abirta ang tonpen arjiponik tha. Additional Director of Sericulture Department along Borengang hoi ke papleng jia phan interview mate satlang ke napon ke choklim kali. Kitia ceklo ni pai ECR ni por pai kepa por pen Karbi yang long Tramas Council Additional Director of Sericulture Deforestation Bhavan along ke padupon. Sericulture demonstration ing hoi troxy, pioning hoi ke thom, chokidar ing hoi tro. Borengang hoi ke papleng Japan pura interview mate satlang ke NK apun ke choklim pen kali pusi Karbi Nationalist Youth Council amai phu potmoteron RTI activist la penari sang hotum akoy pidun. Anparta interview mate satlang en bom hot videos footage mate CCTV ta ave la pena phai kalakha phanta dot pen column ke nang je dem pencil si en rong pusi ke NYC song pena koi pipon Kardom nilemen podmoteron pini niletum dadak Karbi Nationalist Youth Council mate thihek pen ke NYC asong pen dadak Sericulture Department pen 4th grade apartment Borenga Farman adak interview ki call pondolo la siladak nilitum nang lang cari phanwang la pen la so puthak en la interview ki call puthak interjer nangji mada puna chokli matuma si pipo nangji po ke mang pen nilitum July 21 2023 nilitum isi additional director phan panong CC pinpura luke pajer pondolo ladak long nilitum ke hang pon bang ke video footage interview ki call mate oral test bang video footage do nangji video footage donangji pusin nilum ke hangpon padu pondo satame biniladak wang pen additional director ke hai pen chenglok akapar kapre khala kangkrung kang sai mate examiner atumen arjulo chingki che than ben alang litum nge than pon na tengte ladak long ke CCTV camera bi pon pe mate install pon pe pusi na pachini do lasi kopi pusin niltum CCTV camera bi ponangji ma poke hang kapadu pon kok athe bang ke laganutin na chini si kachini ke nang sot athema Karbi long autonomous council long interview ka conduct pon ki call pon poke ladak long nepotism avi pogala ke ningjit thibon la solam ke damtar ni satame niltum expose pon paklang pon lu la pen la son det poli ilong long ni det poli pinana department ngala puson do non ladak long ta nilitum pini dak wang pen interview ki call kelang dun kachari teng kaching ki dun ateng alang nitum CCTV bipon pedet pusar julong lasi la puson polatang te la so pin interview ki call pon for grade posan ke lagi kang ther et kali pusin nitum jong pon ang kokpo kopi pot ma CCTV ke jong si kamera ave polatang te hala karju atum la pen hala ke thak dun atum applicants atum halang litum ke thak dun choklim le ne la pen jong si mo halang litum aning samsi hala ke thak dun atum applicants atum aning samsi polatang kosong jalang litum kachilang dun ang kachilang dun po jong si satisfied kali bete la solam lo la pen ladet pu kali moi ni bhai ni application mi chingki lo alang litum nang ke thanu na teng ta marks like tok bang ta ladak long ba ke pencil ke tok po la si ladak long ba hini alam do kok lo CCTV camera ta ave la pen marks ke tok ta pencil pen la si la puson lo patang te marks kapaprai ang ring thepik mate mo appointment ki pi porot ke apuna chak chokli mariso ejang atum phane ki pi ponji kalidet nang nak lo komane adon arap la pencheng lo komane ke plang phi ja kong to ki do mas ki pi ponji ang ring du la sila bang so thake nilitum bang ke ning duk lo la pen nilitum la additional director Sericulture Department ke hai pan ka chuing ni bang ke labang so thake la ke totally bias mate chokchi pusi labang so interview call pon pusi ni tum hok pon kok po la pen labang so thake prabjin pen re interview donang ji pusi ni tum men ke hang padu pon do athema la puson
alam duik ulu nepotism bupuke apuna chaklim choklim tuman pipon pedet lasi non phong ke owe kimi akai tumhan owe kimi akai pen ke department of no Karbi autonomous council pono juinang ne lapena so putha ke so kache songlong bangke lage ni tuma po farman ke lo ke bangjilang owe isu ki messenger phanor se dak ne do anakar bitum satami non pen ke recruitment process bang clean and transparent kapadu phan anutin satami pressure pipon angji pusi niltuma hen pen solang do Karbi ra tumhan chunang report non ateng langdang pulo tangte la tangka do ri se jang tum sel bang so reng hoi ke longrong pu po son senang tum mai thai ga labang tangka kipi kacepajer pu bangge labang imek sini men thekdunong lele bon satame ladak long bangke nilitumen kahon thedam bangke apun chak choklim kalipinari so ejang lapen komani em jengno ki theki ding adona rap atuma se kachipi jang ring thetandu athema ladak long bangke transparency pu se ma se maintain te loge transparency pu lota awi lotang dal ning hangling si lang litum chipi jam po kachini ke thek la chipowong atuma chipi wong la puson man po athela bangso nepotism ajutang ke karbing long ke kirim da joini si owi kimi non lang mi tha kachari pina ana tum dolo satame morui lo koiru yang nak loke non ke dam tang pinangan kapre department long thek don long pulo tangte la pasan CCTV ka we la pasan written test tamil la pasan non asan pencil tin ki use la bang so puthak nang likisi plasi nilitum bangke non la so puthak nilitum la clean and transparent recruitment process ke hang puke la dak det kali sericulture department kali veterinary department long satame non hejong la advertisement ke paklang hadak long hang pono la pen kiwang jilang ani bangke along tina department la clean and transparent mane class sub nang ji ajat interview ta pu ke hang pado pon bom pon ni to me song pon bom po the choklo dortang lo ovi kimi kai jui ong lo ipi po ke nang choram chorum ben si itum hanang pachari lo satame non apor halaki kilong vek nang ji pu tum han pipon pedet long tang de lage kitian na sosede lo la se la bang so jutang lang no ke paviri phan ke nilidet poli solang do Karbi arat long ta laga arpu do lopot la se anutin sata SCB siang ton bang ke chibi ponang po le pini lang tum la ka che song jitu pencil pen sinone ke ta ko na tum na aseng tong do dat pen phila tum na ke tok aron ke chi la do ma na mo penil tum pulo je la puson ke chokchi pencil athema nang litum la puson lo potang ke kapaprai yang ring dulu la pen CCTV camera ta install pon pe pulo tang te la ke karju ko pilone la pen ke thakdu na to ma jongsi mo chokli mo sadame mo mark si pon hot ke CCTV ke a record a video chokchi pude ta hailo mini mati la si bon sadame pude ta phira lang litum na puson ka chilar pon avela ilom thaklong la si la bang so ta ke ni litum ningduk pen si chipunang koklo je la ke alang litum department atum ovi kimia kai pen si ki jui ilu pusi punang kokla si la bang ke jongsi nini ni thoma por ang bong alang litum la bang so pini interview for grade post alang litum re interview call pon pe blo padang de ke bang jelani la nini ni thoma phe ka che song wang paso dak nang kok polake ovi kimia kai pen e compromise ang ne ini ladak ke post apply don lage beyond a post la pen nili dak office bank ke lalo hai office of the additional director of agriculture lalo pen nili apply don bank ke pion post nili men funder teron la pen nili roll number bank ke 227 nili dong kamu kam beskar beng long pen antarong nili rong long dun ji putong pini pasan lo long dun jibu bangke nili chipu thak theda la thema dak candidates tami do o matiti lasi soang bong ben koma antong select jini lan bangke nili ta chini dun de la nangkar ju teng banal thak dun thek nangkar ju ateng pen ke thak dun thek ta do ason pen thak dun thek the sitame do kok lo nili ta angton mat ke thek at eder lang masi thek an bangke thak dun lo he long dun ji pusining cepat thela long dun ji pusining cepat thela ke long le bangke chini ne de he tami long dun ji pusi ining thela Kali la so interview ene di person si pusil gena la do la interview ke ene re alu pipi le batu person sol la la pipi le batu ja arlo bangki nililan cholang le he tamil CC camera la pasan do CC camera bangki ave ta hai jibon nilitang song mai lan cholang le de ta ave nang na la na ko pan nangkar ju la na ko ke thak dun thek la mark hai hu la ke to kolom den sila ha mark nang to no ma de pencil ni market to bangki table ta hello chatama ni ta chopang thek dun de nili acharan si dokok asonamati table isi same hello chat mati amala ba nilita cholang de Difu Pen Govind Tiso report Northeast Karbi Live Tang tenona don thua Abirta arjoik tha
Sari Huti Karbi Medium School Ahem Kathek Long Pen Ijin So Meme. Lakhain koi rapon in the PMC constituency ke parlo Sari Huti Bapuram Teron Arong Along Kedo Karbi Medium School Ahem Kathek Long Pen Ijin So Meme Anpin. Karbi Medium School ke meme pen ajok usumar tuma phan lo ke thana phan ka siksak katora sidolo athe lang tha bangso school asar nung abe pin phuit thangan la pen arpong hai hu sita meme pin arbe ke janga hodo tang te bangso school arbe kili dosia thaibe charli usumar la pen than bang atum sita arbe char sinang lon titi sidolo lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen Prabjin pen Karbi Medium School la phan ke pang tang ponji plo tang te Karbi Anglong Autonomous Council pen ke lang ke pang chimpon akenang sort Lason si Karbi Medium School of Han sitame lo Charlie Ahem la pen usumar tumaphan uniform midday meal sitame kipipon akenang sort. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council hin pen Karbi Medium School of Han Charlie Ahem uniform midday meal nang pipon vekta pusi Karbi Medium School lo than bang rajen rong hang la pen SMC President ni hang rong hangatum Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Piliram rong hang la pen Karbi Anglong Autonomous Council Education ni Richard tok biat tumaphan chuni ripon. Karbi Media Group la sinili ladak Bapuram Teronorong ne Karbi Medium School SMC President lo nili nili kachuniri kang tung na tum media function kang tung la lo nili tum la so school along school a hem ka we building ka we pera jok Smart tum wang po chamlap nona tu theklong lo ka du ka we hem kirak sai se lo do thai we asi smart tu wang po kidu so bali asi e bela ke ma nona master do lo e bela ke lang tum smart han cham et po toy fit ki lo asi school hem ka we pen jok sini tum la so school building long dia phansi autonomous council phan CM pe dang lok em tum an phan tani li Chuningri lo. Lasi no nama laso cik lupa nama laso school building ke long ya phan building na pi ya phan itu phan bori lo tangte itum la wrong roof. La usmara parents satu phan anta than po long po la pe usmara parents nam ta ninga wrong po lasi pen wrong roof tum ta aninga wrong po laso Bapuram Terona wrong ta wrong sa pedang lo kado mi ka tum ta ninga wrong po laso school long building long lo tangte Lasi ningit hepen nang tu media group tumpen than pajir mi bapali pu sini tum ning thelo lasi ni tum dak kelang ya son kela hello school building e humbak lapen ke medieval di MDM la so bang edit uniform inu apart uniform la so school long nang pali lo tang teni tum smart tum ta ning rong po ni tu operation ta ning rong po ni tum SMC president hoi pen ta ni tum ning rong po pen smart phan ke than ta asi our side po pen thanta parita join chat po I am the teacher of this Chandra Singh Karbi Medium School. On behalf of this Chandra Singh School, I'm going to say something about my school. So actually, I have no words to express about this school, but it's time for me to say something. And first of all, I'm going to give a lot of thanks to all those media brothers for giving opportunity to speak regarding my school. Actually, my school is now, as we have seen that it's a lot hard. So everywhere it's not possible. You know that because when the rain is falling and we could not conduct the school also, and we are not completed. We did not get anything like infrastructure, MDM, school uniform, and not available even a textbook also. But it's actually, if from the Karbi Autonomous Council as well as the state government, if they provide us such facility, then we will be really thankful for them also. Because this school is not only for myself. School is for the new generation of the student also. So if the student of the new children, if they are not provided, if we could not provide them good education, good quality education, then for the next generation, what will happen? These things we need to imagine it. But okay, let's say about that now. Let's say about our school. So the school is now actually we have 25 enrollment, but these days due to some weathers,
maximum we used to, 15 students used to come to my school. And because of this NDM and uniform, lack of NDM, lack of uniform, and lack of infrastructures, and all this building and all, so students have not too much favor to come to my school also. So nearby there is some schools there, like Kirang English ME School and Sarviti English ME School, and other different school is there. Nearby some other school have their provided uniform, books, available books, and NDM also. So that's why maximum of the students have they have run to under school. They studied to under school, but now only 15 these students were daily present in my school. But sometimes actually the total number of students is 25, but daily they used to come only 15 students only. But so this is only the things that I want to request for the Karbi Autonomous Council as well as the state government. Please to take a little bit favor and take necessary action regarding all this necessary and whatever it is important for my school education purpose. Thank you very much for that. Choki Hola Pen, Anil Sonrongpa report, Northeast Karbi Live. Tang Deputy Prime Time Abirta, Lapuan Sekang Toniklo, Kadukavi Panta Kurwang Tu, Lapen, Tometakrin. Kurusor Chingrumamai, KKCA Indeng Po Mahangke Tekarni, Catalon Jiapan, Kachisi, Kachadang. Dhansuri constituency ke Parlo, Dilai Police Station ke Parlo Upper Dikrong Open State along Indeng Po, KKCA Mahangke Tekarni, Paman Ponpo. Labangso Birta Karbi Anglong Radapan, Chiti Ajek Lonipai Isir ni Perangke Malong Birta, Pachidakpon. Labangso Indeng Po Karbi Kurusor Chingrumamai, Catalon Ji Non Kevang. Nipai Crate Truck Chitia Cheklosi Paman Ponpo. Perangke Mai Kangni Along, Dirika Mai Pu Budhokramsa, Junbang Loren Singleng, Apar Dikrong KKCA Aro Mai Pu Vinesteron, Junbang Sar Sing Rongpi. Dilai Aro KKCA Mai Pu Rajendra Bay, Anparta Tiripi Along, Dun Mai Potum Chingrum Si, Indeng Po Mahangke Tegar Katalonji, Adim Kim Rangpon, Pangchenglo. Resmit Kang Nangko Kelahan Lo, Nilitum non Kevanji, Mate non Nankeleji, Nipai Crate Truck. Chitia Cheklo, KKCA, Mate Karbi, Kurusar Chengrumamai, Ninkan ke Po, Ninkan Po ke playing, Mate Ninkan Po ke chok, KKCA Bar Anniversary, Labangso, Dekrong Havarsi, Talon Ponpo, Lapen Nilitum, Terikama Mai, Mate Dekrong Havaramai, Lapen, Dekrong Delai Havaramai, Nilitum Chengrumpen, Lapen, KKCA Teripi Tumpen, Chengba Chengsai, Arni Atarik, Hot Ponsi Pinipen. Kikim Kerang Pen Getcheng Lock, Adim Kapang Thai Pen Getcheng Lock Pinipen, Pangcheng Ponpo, Nilitum Chisixi, Nalitum Han Nangchang Lo, Media Corte Tumhan, Pachet Hangi Pan, Atela Bangso, Kurusar Chingruma Mate Karbi, and Nimrocom, Elitum Karbi, Nange Plancheng, Nanki Picheng, Elitum, Ajada Dorom Pini, Pirtia Long, Piglo Sitame, Li Karbi, Tumke, Chokli Chupizo Pensenaga Mancheng Aposi, Labangso, Chokli Chupizo Sitame, Riksang Nanjipu, Kamathas in Elitum, Public City, Mate, Kapachet Hangi, Panalitum Hanang Chahanglo. Lapen labangso chiti acheklo nipai kretrok arni sitame labangso a programa long anutin karbi solang do arap eletum karbi po anatum ke dohromalam chipu pera nim rokom playing bed nangji mate nim rokom ingtang nangji pu jamatha pen adhorom chipu pera labangso arni anutin sitame nanga chitong dun perji aphanse chining rilo Lapen labangso program arni sitame ake hai mate elitum bacheng hon nai mate elitum ninga che theklong ake hai doctor tolera mohang phansa lang li labangso arni aman peng alang li phansi johang polo lapen labangso amai long sitame alang li phansa tame nanga che tong dun beg je phansi chunu ri lo Indeng Po Karbi Kurusar Chingrumamai, Amang Pathegi, Ajagat Ladak, Nitum along sea, Nitum Hawar Mailang Sanang Huri Pasid, Nitum Mahin Madame Churolo, Lapis Nitum non lasso Pinivanga program Chenglo, Pinivanga Nitum Dak Kamik Lang Haji 60 Dankonlo, Lasso along Nitum Dak Ninia program Doji. Pasani Banga Patuparong Rapadopo, also Patuparong Long Sordo Sotum Hansoni, Sopin Sotum Soni, Sopin Sotum Manga Singing Ankor Kanglok, Lapel, Kibu Chipate do Yoso. Lapen Sordo Sotum Han Maga Hone Jang Lapel, in it Herang Kipir, Lasso Duita de Patuparong. La Sinitum Chisik Malo, Ninia program.
Karbi Anglong Borjan pen Amar Singh Be report Northeast Karbi Live. Tang depeni prime time Abirta lapuan se kang tonik lo kadu kabi phanta kurwang thu lapen to me thakme.